omudoso ba kokoro ntiminka asokore mampon affordable housing project for shares here while sidan ya ka Tony Brown we a NDC buy into power. Thank you, Sikafo. NDC buys power for good 8 years. Now Nkusie headquarters. And so mubenya sika di kosi $20 million NDC headquarters. Mu chairman ni ka wuram na na do ba ye anu abeye. Ye ka abandoned project a. Mutimi kwaje sika samu kwa kosi 4 hospitals 180 million euros. Muswale sono na aka 40 million, that means 140 na hospital ba kope enukrapo man complete ena muswale koye na Ghana for sebi ye jimia ye oto lega oto taba ntini asa kwasala ya de ekoto abama NDC akronfo Jimmy sao, me say those crying foul will continue to cry foul and they will begin to increase in number because the Ghana card is gradually booting them out of the system. Because since I mean Ghana card in T over 144,000 ghost names has been eliminated. 144,000 ghost names. And you my free system. There are people the NDC fixed there. Say, Mudie, ye di Mudia kwa shepe wo, musumunye dumebia, nti Mudia anisa monsore na munya temu mayen. Nti ube tu sekretariye free famo, Captain Smart mo, edimi fuwasa ane tuwono omo kasa. Omo yo omo eduma. Because omo di home service. Omo ese omo ye. Nti sekretariye free fa as abua as he is. As Jimmy for as he is. Etimi nya akukudro sorry so odidi akufo do atem aboa katachi afrifa na edafoma nka wuni ni wose enka omo no kade wuni ni wose ayama Ghana katachi afrifa say akufa do opeso ko o develop o cheman enti die o cheman na cheman no is it not part of Ghana? Omo mko develop Dubai no, you are okay with it. Jimmy for Ghana youth munsu nyansa wo, mumi ensu nyansa because the very person or catching will say, o mani mu apratete no da V8 no because on pese ubeye competitor amano because o ma homene so a unsu betima ye no pese da bia wo ye ne yesa masa. Ono catch us mani mu atete apro enye o da V8 no bisa se bosome sa radio phone no kwatena so ne etua ne ka sen wo de kwada V18 sa barbering shop no ehu V18 mu no oda no ono no ka kire wo se o man ne nye enso o sorry akobie barbering shop hwese bibia ekoso katecha free fa Jimmy fo no ono abie barbering shop o hwe se na adwuma nkoso but o ka kire wo a wo betima ma hom ne so ya adwuma ne se man ni mu nyanti trans na fa sasha odem ni fam na twan si ebesisi factories anya bebo opun kokoko se brabe ya dwuma na kuro be so na sa asem na kotache frifa ka no ekoso enti Jimmy fo we mu enyina anya no kasa wo man mu man ni development ye che papa se Jimmy fo ne mmoa sometimes me hwe ni diam si akoyi nkoye fine boy but wo tie ne kasa ase aboa bi ni oba bi na koda ye na omowo no kasa no ase mmoa bi na koto omame mona wo wuram na maame ne ba efede ye nti wanka ene ode be hye wo bi no owo no na mmoa dwen ne kasa fintan tan aboa sa betena Ghana wo high sa no we ye obi otimi kasa na mabunu musu muji ye kodi na ti me ka kira wo Mesi mako ya so aboa bi ni batim yes baby anyoy en Ghana so we wiase num enti sesi a crisis na aba no mesi kwabruchire na kwahwe price increment no ekosi ehum ade a ye ton €2 ene ye ton 5 something ye nto obi aka tuamu wo obi wa bruchire afre no na bisa no se no ma te sen wo ho
Edu ko fa dokono e na dokono we ni e ton 1 cedi sezi e ton 3 cedis wan kasa no time ato sa dokono 1 cedi na unfie na how old were you that time na ato dokono 1 wo kura apozi wanyini unfie no ebi abeka ho wo nipa na wo to won kura no se unfie no a increase na price na nyina ho ntwen price na nyina ho ntwen. And some of us Ghanaians are so wicked that we take advantage of every situation to enrich ourselves. Ghana ni eye wudi ni say o tebie bia mo pese obuni nu afaso. And bayire onimpa say average so ton bayire 3 cedis. Say dey be esu say emu identity me dey G30 kura normal no dey G30 bunipa. Nano video here bayire na ebuso bayire more than bayire ya hihye ne puduo bayire no me hamani nka more than 50 tubers of yam for 100 Ghana cedis and you kofa free hin kwa na ode bayire baako eba timi beje more than 15 and I said 10 Ghana cedis. For what reason? 50 tubers of yam for 100 Ghana cedis. Conference na eya na se omuwire free say na se sunyan mo ba ye na ye adwuma na mo si mu niska mo de be run nti mo ma ne guye e na mo tu mu akufo ado na we be bi e na be ye adwuma di se wo ka se ye mfa sa project ne ma wa e kire say atase e na aka yen NDC fo medwene wa menti ase ba me no na medwene sanka ebre ko no ka Ghana fo ani be start ye bie atetetete ne ama ase but there be that's so yeah NDC MPP na politicians ne nam ho no mu sidan no mo do mo me kwa bruchiri endra ye to kuja to kwasia no kaka wure abra kwa de otume de ne yere ekwa bruchiri kosia de e Ghana for musimu nyane Ghana hiafo yesi ye nyane okuja to abra kwa de ne yere ko school we bruchiri a efata no okuja to abra kwa na yere fa first class flight ya efata no utie okuda to abro kwa yere so ono de ye de Ghana secretary anaka e ma ne de hwe na yere school e we brochiri a efata no Ghana ni hie ni we janka mo bro wa ba na wo no no wo ni pie oto na ni ento obi anim na adudi se minim say mu ayede ama ba memo wa ko school ni de okuja to abula kwate wo hu eno enya de papa review free SHS ye say but ono de odisika ekwa ma no ne ekotua broni krom ama broni krom fo etete ne yere ewo sebe adesua mu de a eye o menu mo aye hot didi kura yindidi 6 days ni okuja to abula kwa ndidi ye 1 week ni onjare ye because oniska kro de betua water bill okuja to abula kwa onisika kra sebe say no ho sebe no but to meet your international student fee international student enemre mu wetua Canada me wa school ameko international student oh ye cheap cost ya wetua cheap kra we say wetua cheap kra no 11,000 per semester $11,000 nti okuja to abro kwa yere de e betumi asay ska we e de atete no e wo school mu ama na be obi but antie disaba ki tantara nana e je ashante wo fa ase ne de ye de ne ko free education a emfaso ni so e say Ghana sika o mine ni sika okuja to abro kwa de sebe ye de ne yere fa first class ba eye ne yere ye nipa china nado